ole kan tran tuina ron chia tak ang khan chanchin tha zohana ziak bung sawm pali chang sawm pakwa tang khanin zanina kan zir tur kha ni ani don ani a chang sawm thum pakhat thlengin ilo chia rang reilo de uchina khawvelin mi hmule to lawang ni ma sela nang ni zong in hu ang keima kanuna wangin nang ni po innung ve ang keima kanuna wangin nang ni po innung ve ang awan poimo em tro to na chang ringot po kha he chanchin tha zo na bung sawm pali hi kan ngai thak to ang khanin iswan azirtir te zanria nung akil puilaya athamwan na thu chun zom zel na khalani a thamwan tu tharau thianim kum kho an nen om tur tharau dik tak pe kan ni tur thu shilin tharau thianim hlut na le poimo na kha iswan ashil to a chu thamwan tu chu engtia lo don tur nge ti le iswan ma thamwan nge apek thu hi zanina kan zir chun zom le zel tur ani don ani ti chon tu na kan chia tak ang khanin thamwan tu kha zirlai masalama khanin lali sona zirtir te engwainge athamwan zel athamwan na chan kha reilote akal san to dona ataksa kha klom ang mai khanin ti chaklo anga om ang mai in e khai kanin om don ni chutiang alo thlen huna chuanin an mang an lo na turin heng thamwan na thu hi minshil an ashilani a ti chuanin lali swan thupek aron sei chun zoma nanin mi mangai chuan ka thupek te chu in zomang ati ani ti kha kan zir to a ti chuanin mangai ti le thupek te zom ti thu hi pa le fa pa le tharau thianin pung khat an ni na te po hi zanina kan zir lai hianin aron lan chua tir zel dona chu tiang chuan iswa hian ama mangai tu chu athupek zom tu te ani thu kha zirlai masalama te kan lo zir to a ama mangai a athupek te zom tu chu iswan pa hne na adil sakanga ani chon thamwan tu dang chato na an hnen om turin apedon ani ti kha min lo aron soi to a iswan azir tir te chu kalsan don ma sela chato na an hnen om tur thamwan tu dang an nei thei dan tur kha azir tirte ashilani chu amma mangaya athupek te zom kha ani ni ti kha kan lo soi to a kan zirlai pasani ma se kanan thwal angai china oma thamwan tu ti kha grik tonga chuanin parakletos ti ani ti te kanan soi voi to a chu thamwan tu thiam thu soi sak tu ompui tu ti na te po khanin man ani a chungte chu iswa ni na awang iswa ni na ani awang khanin azirtir te hena kum khwa ompui tu tur atiam po kha thamwan tu dang ti in alo soya ni a ole kan soi tak ang khanin he kan zirlai atang hianin tharau thiang him kha thamwan tu tur ani ni ti kha zanina kan zirlai po hianin aron ti chiang non le em ani ti chuanin ring tu te awm pui reng na manga alo kal le na zirlai hununga khanin fasha in ka kalsan lawang chu in hna ka lokal le ang ti in lali swa thu cha hunung kha chang som pariat na kha ni ti kha kan sia a ti chuanin he thamwan tu hi chang som pasaria khan tharau dik taktin lali sonran soya zohanan tharau dik takati hi fapa a pathian inpawlhona dik tak chu ani ni ti kha kan zirlai hian ron tar lang zel don ani ti chuanin khawvel chuan chu tharau chu a hmu lawa a hriat heklowan adong thei lawani ti hi he kan zirlai atang po hianin aron tar lang non le a khawvel ati hi agrik tong chuanin cosmos ti ani a he agrik tong chuan a hebrai tong chuan hanti lo thei lo hi bible study kan ni na zona angai ve vawiin scholar mithiam zok bible scholar te commentary sang kan ban phak chin te kanan en te kan tarlan alo ngai china ngai thatu ten ngai thak dan kan thiamanga ti chon chanchin tha zo hana ziaka ringo thianin voice som sari pariat vel hi khawvel ti hi langani ti in mithiam te chon an soini chuwang chon chanchin thadang pathuma hianin abel khomin hemi synoptic gospel kan hanti
mathai marka zohana tel lo hianin mathai marka lukate hi synoptic gospel athukal pui in angtlang ani kan ti to kha kan zir to khanin chumi pathuma chuanin abel khomin voisom pali langani amar chu chanchin tha zohana bi ka ero chuanin voisom sari pariat alanga te chuan zohana hian abi takin bung som pahni hnulama hianin Khawvel hi Isua Pathian dodal tu ani nalam hoin asoi thinani ti in a scholar te chuan an soya Khawvel lalpo setana ni ti in John Brown te chuanin chanchin tha zohana shilfia na phek zanga pariat le zanga pakwa chuanin atar lang boka te chuan kan soitak ang khanin he Khawvel lal hi setana ani ni ti kha he chanchin tha zohana po hianin aron soi tum tak ni ina langa Khawvel chu swalam on le swal thu hnuai omania he Khawvel hian Isua le pa po hwa a chuwang chon Khawvel chon tharau dik tak chu achang ve theilo ni ti in Reverend Dr. PR hwa ka chuanin hei hi aron soi zau nge ni ti chuanin Isua hianin azirti te kha kan zirlai masalama anu kharna khanin fasha in kalsana tum lawani ti kha thamwan na ropui tak mai khamin nu chiani fasha din mun atong te din mun te la le swa hian min lo sha chian sak ema chu tiang chuanin harsa nun harsa ti chang te Khawvela hianin riang bik le bel tur nei lo anga in ngai na te nu chon ni in ngai na te kan nei fo chinani chu zong zong chu Isua hianin min lo sha sak ema zirti te ngei po kha ama taksa nge kha a om lo don si ba se kha taksa kha chu disciple te po khan an in chan vek lawani chu wang chuanin akal in ta na tha ka kal lo chon thamwan tu kha in hena lo thleng thei don si lawani ti ni chuwang chon tharau thianim chu Lal Isua ring to tu to phot hena chuanin tur ani tatawang khanin FSC bung khatcha som pathuma chuanin tha amma tharau thiang ni ma chon chin che in om kha ten khanin chu Lal Isua Christian nei tu te chu amma tharau thiang lim om puina de chen na chu kan lo tong thina ni chu tiang chuanin chu Lal Isua hianin chu tharau thiang lim chu thamwan tu chen chil tu om pui tu tur kha aum don wangin fasha in ka kalsan don lo chu alo ti na kha ni ataksa kha reilo de uchina Khawvelin mi hmule to lawanga ni ma sela nang ni zoi min hu angatia anun na hla ni na thianga ma se chu anun na chu amule leng ti kha he chang hian ron tar lang tela chu tiang chon pa hne na choi moya om huna azirti te hne na aron kal le don ani ti hi thamwan tu dang tia soi azirti ten tharau thi ani man hu tur asoi na ani ti hi helaya hian keima kanuna vai nang ni po innung ve ang tia atiam kha hela hianin aron lang non le ni ti kha kan hmuni ole Bible study kan ni na zona scholar sang te thirna kan han soi zau zel le don ani kan soi tak ang khanin he chang som pakwa hianin ring lo tu mai Lal Isua phum ani nuwa an hule to lawani ti hi kan shiat tela tha kai thoni nu khanin ama mangai tu te chawin an hmuni ti kha tirko te thil ti kan en chon kan hmuni ma se wana lak chawani nu po khanin azirtir te chuanin rin na in an la mu fo thina ni ti in William McDonald chon ron soi zawa ni ma sela nang ni zoi ni huang ti hi aron thleng ta ni chu tiang chuanin Khawvelina amu thei to lo hnuwa po azirtir te chuan an la mu zel don ani voinian ni Lal Isua taksa hi ama ring tu zui tu te hian mulo ma ila akan hena tharawin alawin puang zel ani chu Lal Isua keima kanuna vai nang ni po innung veng alawti na choni chu ta chuanin a thole hnu lam nun kha Lal Isua hianin aron soi ti na ni chu ti chuan ama ring tu zong te tan chuanin nun na tiam kam na helai changa hen kan lang puta an thi point thile to lo tura kai tho ring tu te kan la ni don ani ti hi he chang som pakwa hianin aron tar lang chiang ta ni ti chuanin cross le tho le na thu he chang som pakwa hian aron tar lang telani ti hi
scholar te poina an ngai dan ani a chutiang chuanin athia phuma ni nu khanin Khawvelin an hu thei to lawanga zirtir te ro chuanin an hu don ani a thilhen tur anilawa Isua chu an rina vain an mulenga zirtir te po chu tharau lam nun na chu an neia vain Isua nung le po kha an mudon ani a chu Isua thole kha ring tu te hena cho ain lar ani ti kha kan shat kha ring tu te chawin Isua chu an putheya thole nu zirti then khat nen chawa ain lar soina dibok ma se ring tu ten englai po Isuan mu thei thu soina ni ti in reven doctor zaire ma chuanin hei hi aron soi zau nge a korin thon khat bung som panga chang ruka khanin pole khanin Lal Isua thia thole kha bisang sang hena ron in lana chungchang aron soini ti kha kan hu kha ki fa hena in lara chumi nuwa chuanin mi ziri tir som pani ten hena in lar le a chumi nuwa chuan u naw zanga aya tam hena in lar le a chumi zinga mi tam tak zok chu tun thleng an ladam chewani ti pole te hun lai po khanin Lal Isua in lana kha athole ni ti shiat pui tu thushe tu martiras kan ti shiat pui tu te kha an ladamani ti kha pola khan aron soini ti kha kan hmoni ole chu Lal Isua athole ni ti pom tu te kha ama ring tu te hena he chang som pakwa hianin aron tar lang tel bokani ti kha kan shat na thome ti chuanin chang som ni na chuanin Isua thole nuwa in pol na thar anin pol nuwa chuanin pa le fa pa le ring tu te pum khat an ni zia kha helai chang som pakwa chang som ni na hianin aron tar lang he ni ti kha kan hu a chu ta hianin engtin nge asoi kan ti chuanin chumi ni a chuan kei kapa ka omte nang ni kei mai omte kei nang ma ne komte in sia anga ti ni an in pum khat na khatlai chang som ni na hian ron tar lang ta ni chu pa le fa pa ring tu te pum khat khang zong kha hela hian Lal Isua na ron soi chuak ta a thei hi ti sabeng shiat na tanga vathiar chini lo tharau lam thil hi athuk em a tharawa tang chau lo chon min hei hi a shefia thailo ani tia polan korin thon khat bung ni chang som palia alo soi hi kan shiat non fo apoimu a he Pathianni na pa le fa pa le tharau thianim chung chang pum khat an ni na te heng hi ti sa lo in hial viau te hi a hlok lo em ani chuwang chon tharawa chan fia in hei hi a chiang thina ni ti kha kan shat non le thome ole ti chuanin he chang hianin kan soita kan khanin tharau thianim lo chuk hun hei hianin atar lang ani ti in then khata chon soi ani a kan soita kan khanin fa pa le pa in kar in pum khatna thuk tak kha he chang hian ron tar lang ani kan ti to kha Krista le ami thianim te in kara nun na le du zong in pum khatna mak tak aum tur hi tharau thianim chon ring tu te azir tir don ani ti in William McDonald la chon ron soi zawa arwala Krista ring tu omle ring tu Krista hi William McDonald pon hei hi ti sa shat na tanga soi fia rwal ani lo na poni pon ron soi chwa khial nge ni chu tiang chon Krista ring tu dan chu Krista nun chu ring tu a chon lai lan ani a tharau thianim kal tlangin ring tu a chon aron in puang chhuaka ring tu Krista dan chu Krista mi nina le na thote tlak na le phu na zong so in Pathian ma ring tu chu ading ani ti in William McDonald hianin helai hi aron soi zaw nge ni ole ti chuanin kan soi tak ang khanin he kan zirlai poimo tak atang hianin Lal Isua ina athu soite athia thole tur thu an soi zela khanin chu thole na chuan Khawvel ne na ain lar lawa ama mi te ne na ain lara an pudon ani te soi ang khanin an ne na in lar Lal Isua chu nunga ain lar vain ama ring tu po anung don ani ti kha aron soi anita a thole an ne na in lar khuna chuanin adam lai a soi thin pa nen pum khat an ni dan te an shefia tong he Khawvel a chuan in mute lo kan oma kan meeting hostel lo en lok ola o mute to mo ole ti chuanin
tuna kan soitak ang khanin polan afam kim lovin kan shia afam kim lovin kan shil chinani atia pola van thum na me mu pon chutiang atlom takin Pathianni te Pathian ro pui na te hi mu to reng le fam kim to reng in ti ni lo na te shefam kim a in ti lo na te alo puang chhuak ani chuanin ke ni te phei hi chuanin kan shiat fam kim lo ze kan shiat no na poimo em ani chu wang chuan sual bum na laka in nial na a thlak tak laka te heng ang ring tu te in nial na a thlak laka hianin kan film khur apoimo ema pola chuanin chu tharau khawvel chuan nakina chuan voinik Pathianni na min hufia vekatuna min hufia vek ang hian keini pon chutiang huna chuanin kan hufia tonga tia alo soyang khanin chu tlai hianin Lal Isua hianin atholen an hne na in lar huna chuanin adam laia soi thin pa ne na pum khat ani dan te an shefia tong aron tia tu po ka thupek te ne zom chu atia a thupek chu kan soi to a hmang na nei tu chuanin pa a hmangaya pa poina ni chu hmangaya I suwa po chu tiang mi hne na chuan ain lar don ani ti kha he kan zirhona hianin aron tar lang telani ole chuanin changsom hni pakhat tu na kan soi ang khanin tu po ka thupek te neia zom chu mi hmangai tu ni tu po mi hmangai chu ka paina hmangayang ke poina ni chu ka hmangai anga a hne na ka in larang ati he changsom hni pakhat hi ropui hle mai tuna kan chia tak ang khanin pa le fa pa le ring tu te in thun khom na anin pum khat na he changsom ni pakhatena ron tar lang non le ani ti kan hmu a in hmangai ton tur kha thupek thar ani ni ti kha alo soi to a chu I suwa thupek zom chu I suwa hmangai tu ni ti hi he kan zirhona hian ron tar non le boka ti chon Pathian hi kan ti samitin kan hmu thei lova Lal Isua mita putu ngei te po kha mitin mu in atna tho te kha shia intima sengin an ring chuang lawani ti kha zona bung som pathuma kan hmu a Pathian tharawa tang chau lo chon mi in Lal Isua hi a ring thei tat lo mai ni chu wang chuanin tuna kan soitak ang hianin he kan zirhona atang hianin a thupek zom kha Lal Isua kan hmai na lan ti na Pathian kan hmangai na ani ni ti Lal Isua ron soya unaw te hmangai na chu pa kan hmangai dan tur ani na te po he changsom ni pakhaten ron tar lang ani chu tiang mi chu pa ina hmangaya Krista poina hmangaya chu tianga pa fa pa le ring tu te anin pum khat na chuanin ring tu te chuan Pathian an hufia pa pon hne na chen hal don ani ti hi he changsom ni pakhat hianin aron tar lang ta ni a helai chang hi soi zauna kan nei zel don bokani ole ti chuanin kan soitak ang khanin mi in lalpa a hmangai na fin fia na chu a thupek te zom na alo ni ta ni Pathian ka hmangai ti se a thupek te zom si lo se Mizo thei kha ani ti na ni chu wang chon a thu kan oi du lo chuanin kan hmangai ti soi kha ziam lo ta chu tiang chon pa chon Khawvel zong I a hmangaya ma se a fapa hmai tu tan chuanin hmai na dang lambi ka neia chu mi te chu Krista poin hmai ni tin William McDonald chon ron soi zawa ta chuanin Lal Isua chu kan hmangai zual po le kan hre chiang deuh don ani ti te point aron soi zaw he ni ole tuna kan soitak ang khanin he zirhlai poimo taka tanga kan shiat fia telata na tha ka ti deuh mai chu Pathian thu kan ngai na lukhianin amma hi angai na the reng lawani ti hi voinia hian kan shiat non apoimo ema he chang som ni le pathum chawa te iswan mi hmai chon ka thua zo manga ka pain ani chu a hmainga a hnena kan lo kalanga a hnena kan omrenga nga ti a chu iswa kan hmaina lan ti na chu a thu kan von a thu kan ngai poimo a thu kan ngai hlut khanin chu alantir ti na ni chu ti chuanin chu tiang ani chon Pathian pon min hmai anga iswa ison pa nen chen na ina tan kan siamang I alo tia chu
Bible hianin Pathianni na hi pakhat ai tam hi tarlan na atam lo hle ni Genesis bung khat chang som ni paruka khanin kan hmu a Pathianin kan an puin keima ni ang bokin mishing siamila ati kha kan hmu ni khami chang kan chia chuanin swan he changa po hianin ama chau ain soilo ni ti kan hmuta a pa soitela ama chu chena kan panga ati te he kan taksa nge hi Pathian chen na tan kha alo tiam tlat mai ni Pathian thu tiam mani ni chu tiang chuanin ingtin nge kan chen ti rang kan ti chuan athu kan ngai poimo athu hi kan nun kai hruai tu tan kan man hianin chu chuanin Pathian kan mangai zia kha kan lo lan tir tel bokani ti kan zir chua poimo leng ka sia a chu tiang chuanin athu a hian Pathian a cheng tlat mai ni chu he Pathian thuina asoi tum hi he mishing tharau Khawvel van ram chau hinilo hianin he kan lei Khawvel kan chen na ngeya po hianin he kan taksa nge po hi Pathian hianin a chen na tan aduni ti hi Bible mun tam taka kan hmu a ti chon kan soita kan khanin swan min ni mai chon ka thu avong tatanga ka pai na ni chu a mai anga a hnena kan lo kalanga ama chu chen na ina kan siamang ti in he mishing te taksa nge a temple atan a temple kha Jerusalem kha chau kha Pathian bian hun ni se Jerusalem a temple a to reng lo mai ni chuwang chuanin he kan taksa nge hi Pathian temple atan hianin lalpa hianin aron siam thar le ta a chu Pathianina athu vongchin athu ngai poimo chin athu zom tu te hena chuanin chen atiamani ti hi zanina kan zirlai hianin min shat non tirli a chu tiang chuanin he kan Bible chang kan zir tang hian kan shat non poimo ka ti em chu Pathian la ka kan rir pun tan hi chumi lan chhuana chu athu kan ngai nat le kan zom that dana hian ain ngatani chu bang chon athu kan ngai nat ai na sa hianin Pathian hi angai nat thei ngai lawani chu bang chon Pathian hi kan ngai hlut le hlut lo lan na chu athu kan ngai hlut dana hianin ain ngatani ti hi zaninan kan zir chua poimo ema a chan chu athu kal thlengin kan hnena a chen don wang ani ni ti hi zanina kan zir lai hianin min tar lan sak ani ole tuna kan soita kan khanin he kan zir lai a hian a in lar na tur chu tiang hnena chon ka in la rang ti in lali sunron suya Isua thupek zom lo tu te chu athu oi lo ten nia pa thu oi lo Khawvel mi te chu Isua ring du lo hoan nia a thole nu khanin ring du lo ho ne na khan Isua in lar rawani ti kan soi to kha ama ngai tu piang ne na chau lali suwa hi a in lar thina ama du lo tu ne na in lar kha chu Pathianin akal phung ani lo hle ni Bible atanga kan hmu chuanin marka bung ruk changa khanin Nazareth kha akhwa ni ma sengin Nazareth khanin thilmak atitam theilawani ti kha kan hmuwa a chan chu an rin lo awaina ti ni ati theilaw ati tok Bible hian Pathianni na zona chon ti thei om em ani rwalin rin nei Pathian che tir tu ania chuwang chuanin zanina kan zirlaya po hianin Lal Isua ring tu te hena le athu zom tu te hena hian Lal Isua in larna chu ani ni ti hi kan zir chwa tel zanina na poimo ema chu in larna chu tharau lama hui tha le hlim tha khang ang kha in larna kan focus ang ti kha hla om chu he hianin a soitum ani ber lawani ti kan sha ta poimo ema he in larna ina asoitum hi the layman New Testament lama chuanin hemi in larna ti hi ama Lal Isua kan hule kan bia ka thumin shil ang ti lam engeni hemi tharau Khawvel ron in lara khatyak nga mitha kha aul thei em ani amar chu hi
kan thin lunga athlamwan na te athu min hriat chian ti na te lau na hmuna lau na te thlamwan na khatianga min pek te kha in la na khan a huam ani ti in aron soizawa hei hi adi khopin ka hria a chutiang chuanin chu in la na lali swa thlamwan na lali swa chen chil na te athua khanin awmani ti hi zanina zirtu zong ten kan shan na poimo hle mai ole chutiang chuanin athnena kan lo kalang ti kha kan soitong khanin I sona ama chung thu chau khata khan kan ti a soiwang khanin a soilawa ring tu te na tharau dik tak alo om tur kha pale fa pale tharau thiali mani thu hei hian aron ta lang telani ti in pastor si chanchin moi chon ron soizau boka athnena kan om rengang ati kha kan soitong khan pakhat ai tam soina kha plural form kha ron manga chu pale fa pale tharau dik tak in pum khatna chu chuan aron tilangani kan ti to kha poimo hle ani zanina kan zir lai hi ti chuanin he cha som ni le pakhat hianin tuna kan soita kan khanin min lalpa a hmangai na fin fiana tak chu a thu pek te zom na ni a thu kan oi du lo chon kan hmangai ti soi khan om ziam lova pa chon Khawvel zong a hmangaya maro chu a fapa hmangai tu tan chuanin hmangai na dang lambi ka neia chu mi te chu Krista poina hmangaya kong dang lambi hmangin an hne na ain shat tir thina ni tin uidan bek don la chon hei aron soi zawa Isua Krista chu kan hmangai zual zo pole kan hrichiang deu dona ni ti hi he changsom ni pakhata tang kan pu theini ole changsom ni pathia ilur liang tin suda iskaro ta lo zok chona hena lalpa keini hena in laranga Khawvel hena in lar silo tur chu enga tinge atia zuda hi zakopa fapa lukabung ruk changsom ruka mi kha ni in scholar te chuan ngaya ta chuanin he markazia ka thadaya kha ani te pon then khata chuan ngai ani a thoma po kha zuda ti te po khanin zohana bung som kha chang som ruklama te po se ni a ti chuanin engpo ni se he chang som ni pahni hi zuda iskro ta ni lau kha zuda mingpu kha disciple zinga mi an ni ti kha he hian ron tar langa lai ron sei zaw na hi William McDonald hianin ti hian ti a Pathian tharau chuan ngil nei takin iskri o talaka a thlei hrangani ti in aron soi zawa hei scholar te thlir zaw na hi karon nei fo china man zana zuda iskro talali son changthem a pek thu chungchanga reverend zairema ron comment na ka soi zaw na o aron soi zaw na karon soi chon kha then khat chuanin lo pom lo te po comment lam then khata mi pakhatan ka hmuwa kha keima soya ni lovin Bible scholar te soi chua na kan ron tar lang ani chu tiang chon Lal Isua du sakna lan tir na kha aron soi chua kani ti kha kan hmu chu tiang chuanin hei zanina po hianin William McDonald chuanin tharau thiang Pathian tharau chuan ngil nei takin iskari o talaka khanin chu tiang chuanin he zuda hi a thlei hrang ani ti a Khawvelin an hmu ve theilo na zirtir te hna lalpa a in lar dan tur chu a hre thiam lova Lal Isua local hun chuan ne tu lal emo pasal thalar tak emo anga alo thlen a ring ni na langani ti na soini ta chon Lal Isua chuan ama mi te hna a tharau lam ziai na in lan tir don ani ti hi he zuda hian a hre thiam lova Pathian thu kal tlangin rin na in an hmu don ani ti hi an la hre thiam phalavani tinaron soi zawa Pathian tharau vain Krista chu leia aum lai zirti ten an hriat ai khanin voinan kan hre tha thei zok ta hialani ter o Lal Isua mita mutu nge disciple te mai ba ka khanin disciple sawm pahni than chua zinga po khan Lal Isua ni na hre chiang thei lo zuda iskari ota omani ter o farisai te pon omani Lal Isua thil makti tam tak putu te khan Lal Isua kha mita mureng chung khan ring lo tam
tak an omani voinia hianin mulavaring tu te tam ta Christian te hnen an lali soi a in lar zelani hitera o chu tiang chon Christa chu leia lai zirtir ten an shiat ai khanin voina hian kan lo zok zela Khawvel lai khan mi puite zinga amala mading te khan anung la mading ten amma an thai zoka ma se voina chuanin rinai mi zong songin amma ne na inpol na nai ber voinin kan lo nei thei ta Pathian tharau thianim alali son amma ai o tu tur mita mu theilo amma tharau thianim nge chu changtu te kan lo ni na chuan chu shiat fian na chu kan lo nei ta chu tiang chon iswan zudar zona achana hianin ama zui tu mitin te ne na intarlan atiam to chu Pathian thu ne na inzom ani ti hezir lai tang na ron lan tira thu zom na in ashin tur chu ring tu ne na pale fa pa lo kala ama an ani ti in William McDonald chuan hei hi chang som ni pahni na hi aron soi zau buk ani ole de chuanin kan soi ta kan khanin he engkim mazir tirang chauti te po kha tharau thianim lo thleng tur po hi pa hninga iswa ron tir tur ani chuanin iswan kha and aron soya helai chang som ni pathum thleng hianin chiarak ti chuanin iswa na changa hena min ni hmangai chon ka thua zomanga ka pai na ni chu hmangai anga anena kan lo kalanga anena kan rengang tu pom ni hmangai lo chon ka thu a zom lo thu in shate ka ta ani lo pa mi tir tu ta ani zoke in hena kalom chung hian heng thu hi ka shil chau hi tin thamwan tu tharau thianin pa in ka hminga aron tir tur khan chumi chuan engkim azir tirang chau in hena ka soi zong a sha chwa tir liang chau ti in poimo hle mai tuna kan ngai thak ang khanin he chang som ni pathum hianin mi in lalpa dik tak a hmangai chuanin azir tir na te kha zong kha angai poimo dona thupek sang te chau ni lovin pa chuan zo na le thu khu na tel lova afa pa thu oi du apia a hmangai thina chu pa le fa pa ina abi taka anin nai thin na chu ni ti in hei hi hetiang pangai na le thu oi da thin lung nei tu thei pa le fa pa in abi takin a nai thina ni ti in hei hi William McDonald chuan ron soi zau buka chuanin an soi ta kan khanin iswa local le na hi hun to pa local le tur chawa kan ngai kha a fu lo ani tin reven zai de ma chon ron soi zau buka ring tu ten hena chuan tuna po local pa nen min ron chen chil to ni ti in chung ring tu te chu voinia hian tlem te ni ma se annuna Pathian chu chenga ni ti kha a hriat fia theya Khawvel to pa iswa chu second coming kan tiang local voi ni na chu local ngeyang ni ma sela thole nu khan ring tu te na khanin a taksa nge po khan thole taksa khan muwa ti chuanin chu ring tu te na a local le hi hun to pa a local le na tur nen kha chuanin ain angdon lawani ti in hei hi reven zai na chon ron soi zawin ring tu ti hi thu zom tu ti na nia thu zom tu chu mangai tu chu ni ti in he chang som ni pathum na hi aron soi zaw chhun zom bok ani ole ti chuanin thamwan tu lali son ron soi ang khanin i swa thu pek zom lo tu te chu pa thu zom lo ten nia pa mai tu an ni theilawa i swa chon pa hne na adon chau asoi ni ti kha chang som ni pali hian min shil boka ti chuanin amma mai lo tu te chuan a thu soi te an vong don lawa ti chuan lali swa Krista thu te chu an hnol ani ringot lava pa thu po kha an hnol ani ti na kha he chang som ni pali hian aron tar lang tel ti na ni chu ti chuanin lali swan an hne na al om lai khanin azir ti te chu engemaw chin chia thil zong kha an shefam kim theila bani achan chu tharau thianim an la chan tat lo wang khan an zo pon zo lo iswa thu soi tam takha disciple zirtir te zing amma nai ber tu te pokhan an laman fia theila bani chu wang chon tu na zong in la zo shi lawe ti po khan la li swai na ti reng ani chu tiang chuanin he chang som ni panga na hianin la li swa hianin he
Atnena anlom khatianga azirti te kha engmo chin chi kha azirtira andon sonzo don lovain chu apuan zar bel thelawani ti hi he changsom hni panga a hianin kan hmu a tharau thianin tel lo chuan tharau thianin puina tel lo chuan pathian thu hi min a shefia theilawa adong song theire reng lawani tharau thianin puina tel lo chuan chuwang chuan he changsom hni panga na hi Lal Isua hianin reilo te chauti san anzinga aloma thi san to dona amaro chu atto plen na ani don lawani ti hi in hnena kalom chung hian heng thui ka shi chau hi atini a ti chuan changsom hni paruk na hianin tin thamwan tu tharau thianin pain ka minga ron tir tur khan chu mi chot engki mazir tirang chau in hnena ka soi zong hi sha chwa tir reng chau tini Lal Isua taksa athu soya kha tharau thian lo thlen huna khang ang an shat fia lo tam takhatir ko de thil ti kan chiar chuan thu thung hluya achung chang thu a soi zong te kha atak nge ni ti khan non shefia ta ni ti kha kan moni chu tharau thianin puina tel lo chon pathian thui ti sabeng shat nain a shat fia theile reng lawani zanina hianin hekan zirhona hi apoimu em ani ti chuanin changsom hni parukina aron tarlan ang hianin chu thamwan tu tharau thianin pa in ahma ming Isua ming aron tir tur chu zirtir tu tur ani ni ti aron sei chun zom le ta a ti chuan chu tharau thianin chuan apuan zar bel dona ni Lal Isua thu soi zong kha shat fia tir non le dona Pentecost ni Lal Isua Krista min pa in ron tir ta a Lal Isua Krista min a local dan chu leya Krista nga isak zong tu le lung kham ti ai o tura local ni tin William McDonald la chon asoyani ama enjoy moi tura local ni lawa chandam tu lama mitin te hip tura local ni tin asoi nge ni chumi chuan engki mazirti rang chauti Lal Isua na soyang hianin chu tir kau te thu soya rong bol na kal tlangin chu aron thlengani ti kha kan hmuwa ta chuanin pathian thu kal tlangin atile ta a ta chon tharau thianin chon chandam tu na zirtir Lal Isua na zirtir to zong te chu tharau thianin chon aron shet chwa tir le don ani ti kha alo soya heta Lal Isua hianin thu thung thar budang chanchin tha bu ho ni lo kha khata khanin tharau thiang himina zirtina ma ason tira ati thandan te zong kha kan huna sa ema zaninan kan soi vek seng lawang ole chu tiang chuan chu tharau thiarim local tur chu pain Isua minga aron tir tur chu ani a Isua ai o Isua ti zong ron tia ani na zong ron sina ron zirtir zui tur ani ti in he changsom hni parukhi revenzai ma panaron soi zawa thu tharon thlen tura ni lawa Isua na chun zom tu tura nia Isua thu soile athil ti omzia zirtir te hne na tifia tura ni ti chutiang chuan fapa chuan pa thu lo chu engma amain thu nei theilawa tharau tianin po chu Krista thu lo chu thu dang nei theilawa ni ti in aron sei chun zom boka chutiang chuan changsom thum pakhata khan an choina pindan an chwa sanani ti kha kan hmuwa maro chu he chanchin tha Johana bung sawm pasari thleng khi kan en chuanin Lal Isua hian thul soi zelani ti kha kan hmuwa chuwang chuanin he kan zirlai atang po hianin Lal Isua hianin a hun tlem te an nei kha am takin zirtir ten an hriat lo a hlau em ani ti hi kan zirlai tang hian kan hmuani ole ti chuanin kan soi tak ang khanin Juda is karota nilavina khatiang nga Juda ve thawina kha Lal Isua in lara Khawvel nena in lar si lo tur chungchang azote kan soi tong khanin mi 2 point amma mai chon athua zo manga pa point ani chu mai nga ama mai tu nena chon pa nen an lo kalanga a nena chon an omrengang tia a chana kha kan soi tong khanin he Isuan mangaya athupek zom tu nena pa le fa pa chuan umna an sia manga ti kha ni china kan soi to kha kan soi belle zokanga agrik tung chuanin mone te nia chu an rengang ti kha hei hiana soi to mani a afa han ro pui entro tharau thiang ni mi Lal Isuan asoi hi Khawvel top thlengpon in nena kom rengang Isua taksa ni lovin
taksa chu mi zong kan in dai lo chu bang chon tharau thiang hlim pangin kan hne na kum khwa a om reng min tiamani awan thamwan thak te lul em chu tiang chuanin oma ti trong kam hi thuthung thara hianin man zen ani lova he zo hana bung som pali chang hi le chang som ni pathuma chau hianin kan moni ti in scholar te chuan an lo soi boka chu greek tronga he meno omreng ti hianin thupul khat khaminin khanin ani ni ti in heta hianin reverend doctor pr wa ka chana ron soi zau bokani te chuanin isua ringa athupek te zomi chu pale fa pa chuan a chen chil don ani ti kan soi tong khanin isua mai lo tu chuan athu te chu azom theilawa isua thu soyan shat te hi ama thu ni lovin pa tir tu khami thu kha ani zo kani ti in ison ron soya pale fa pa in pum khathu kan hu chho zel ani kan ti to kha iswa hian thamwan tu tharau thianin paina minga ron tir tur hi zirti te chu engkim tuna kan soita kan khanin azirti rang hian voinia po tharau thiani hian min zirti zelani chu tiang chun kan hnen asoi zong kha sha chwa tir leng ti ashil ang hianin lali swa thu soi to chanchin tha ziak te hi ti sa sha na chun kan shafia lo fo china ni tero ba se tharau thianim zara chu mi shat fia na chu kan lo nei ta china chu tiang chun zirti te hnen asoi man lo te le alo soi to zong te omzedik tak chu tharau chuan azirtir dona ala sha chwa tir zel don boka iswa thu soi omzia le pathian le kha thuina soi iswa dam lai omzian shat lo te kha thole nuwa tharawin aron zirtirin aron sha thiam tir don ani ti hi he chang hian ron ta lang ta chu kaushan hawa po voini thlang hian ring tu tia adik zia kan hu zel ani ole chuanin kan soi tak ang khanin zirtir te isona kal san don lo ataksa chom lo ma se chu thuro chhia kan hmong khanin thamwan na thu zanina hianin min tar lan sak ani tharau thianim lo thleng tur hi pa hming iswa ron tir ania wang hianin he tharau dik tak lo thleng tur hianin iswa thu soite omzia min sha tir zel don ani ti hi zanina pathian thutiam ani he Khawvel kan rin zong takte mo kan chian kan Thupui pasal kan fanau kan Thupui ram shwai tu te ponyang chu thuan tiama kan ring thina ni tero min siam tuina athu tiam hi awan thamwan thlak te lul em chu wang chuanin chu thamwan na thu zanina ngai thatu te zong hena athara helali swa thu soi hi kan hena rema a thlen hi apoimo zwal em mai ni te chuanin thamwan na kan hu chia cheu ti kha kan hu chhun zom le ta thamwan na kan hu chia cheu keima thamwan na ka pe cheu Khawvel na pek angin ka pek lo cheu hi in thin lung mang ang su se hlau po hlau su se ka kalbo do na in hne na kalau kal yang ka ti zia kha in shito nangin mi mangai ni ulang pa hne na ka kal do na wain in lom turani pa chu keima ai na ro pui zok si dona alo thlen hmain ka shil to chau hi alo thlen huna in rin nan in hna thu ka soile to mang lawang Khawvel lal alo kal don si ani chuan keima eng ma reng anei lo nima sala kein pa ka hmaile pa in thu mi pek ang zelin thil ka ti hi Khawvelin asya tir tur ani ti hi thora u hetata hi chwa kam one dona chang som ni pasari kan chia tak atang khanin he helai thu hlom hianin bung som pali iswa thu soite chu aron khai khomani ti in scholar te chanan soi hial nge iswa man tir om tur thua min lu pui chho ngal bok don ani ti kha kan hotel bok ani ole chumi kan lu thuk tak ma in e char som ni pasari hianin kan mithi tur te chanin kan shatlan kan shat thiam tlan dan tur chuanin atlang puin thuro chhia hnung le thuthlung an ziak thina ni ti kha an shevekanga chutianga chuanin an thil nei te kha an hmangai te an hu chhia thina ni chu heta po hianin Lal Isua hen chutiang che chuan ta hen ron ti ni ti kan hmu amaro chu an nu chhia chu enge ti kha leilung thil ro chhia thil rang ka chakle tangkarwa lam nilovin poisa in alei theilo thamwana chungri la chia le thashiat na thamwana swal ngai dam ni in shat na le Pathianni na in rim le in shat na tang lo chuak ani
ti hi aron hu chiani ti hialin William McDonald chuan hei hi aron soi hi a chutiang chuanin Khawvelin apek ang nilaw Khawvela chuanin kan thlamuan pui thin te chu kan hna te kan eizon na te kan sumle pai te kan nupui pasal te ani thina ni tra o ma se heng zong hi zan khathil thu ral vek thei in nga na tling lo zan khat thil thu chevek thei ani chu Khawvelin apek thei thlamuan na chu ania ma se lali son min pek tur thlamuan na ero chu Khawvelin apek ve thei lo thlamuan na ani tlat mai ni afahan ro pui te lul em chu thlamuan na chu churi la chia le thasha na chu tia na suang ngai dam ni in sha na te Pathian na in rem le in sha na wang lo chuak ani ni tin aron hu chia hiala ni ti in William McDonald chana soi ni zanina hianin lali suan Calvary tlanga athisen neia ale vawiin Krista chon thamwan chu apethe ni ti in he soizaw na hian William McDonald chon ron soizawa Khawvelin apek ang pek ni lo renchem takin mani masia takin reilo te chunga tan chau Khawvel chuan chu tiang chon apethin ani apethe ni ma se chu tianga Khawvelin apek thei sumle paite in le lo tha te thamwan pui zo lo hi Khawvel hian afahan hring chuak na sa em he Khawvel thil in han reng nei lo te thamwang si te rinna pasal tha tam tak te le veni ring tu te chu nun chu Khawvelin ati chiat ve theilo Khawvel na ruk sak ve theilo ruk ru te na re po ve theilo mun amma ne na chu chatuan nun na kan nei chu lali suan het he thamwan na hianin min pek tel chu ani ni ti zanin an kan zir chho awan poimo te lul em a thamwan na thil pek hi chatuan dai ania chuwang chuanin ring tu te chuan engwai nge kan mang an emo kan hlawang le mang ang le hlau lo tur kan ni ti hi zanina kan zir la hianin he cha som ni pasari han miron sha non tir le ani a nu le pa te chon tu na kan soi tak ang khan pile pu te lal te pon an fa te thuro chia an hlan thinang khan an sum te an sema I swa po hianin ane chuna zel te te ro chun tura pek thei chu thamwan na ni ti hianin reven zai de chon ro si zawa vai tunga chi bai in bu na chu salam ti ania he prai tunga tanga lo chua ka nia itne na thamwan omro se ti na ni tin aron soi heng he prai ho chon salom an ti ni chu thamwan na in pe tia soi ni boka chu I swa chuanin thu main thamwan apelava mi ten in chi bai bu na thamwan anin pe ang mai hian ni lava chungrela ama I swa nge nun chunga langkha zirti te ne na chuan aro chun ta ni ti in reven zai re ma chon ron soi zawa he thamwan na danglam zia hi ring tu te nan shia hlom chitin reng an tuar lai te na lo lang chuak thina in thana thu asoya ma se in tha ni ma se in hu lo hlen na ni lava chuwang chuan an ril ru amang ang tur ani lawani ti in hei hi reven zai de ma chuanin aron soizau bel nge ni ole zanina kan zir la ya hian I suan a pek thamwa nei mun hlaom le ral tria mishingten kan mamoni ti sha hianin hei hi lali suwa hian a zir tir te sawm le pakhat ngai thatu mai te tan mai ni lovin veni ring tu zong te tan po min tu chia ni a chu tiang chona zir tir te anu chia hi a zir tir te thin lung chu soi hinin kha thi na khanin aron tir the ni ti a shi chiang em ani ta chuanin a ma in la din hun tam takte adin hun tur lo thlengte soya chu tiang chuanin hlau thongin to lo se duwa in thin lung mang ang su se hlau po hlau su se tin aron cha ta ni a chu tiang chuanin hemizan chau ni lo atu ka khen be hona te hun lo la kal zel tur har sat na an to hun te anum dan turatan aron cha ni chu tiang cha chon nang le ke po kan ma zona thlipui le tui phone min ron len but tu hi ala dona ni ti hi min shat sakani chu tiang chuanin thamwan na kan hu chia chu enga mamang ang su ti te he bible chang he chang som ni pasari in thamwan na kan hu chia chu ke ma thamwan na ka pe chu Khawvelin apek ang nilo min pe ni in thin lung mang ang su se ti he Pathian thu hi zanina mang ang lo tura min ti na hi
mang an na muna I man turani mang an hun te lau thon hun te alo thleng don ro asur hianin ni hlia phi atangkai na hun chu ro sur huna te ni sat huna te tangkai chinani chuwang chuan he khwal zin na he kan hring nuna hian hla om na te lungai na te ala thleng don ani ti hi min sha saka chumi huna chuan he thlamwana pathian thutiam min siam tu ina min tiam rin omzia hi rin na ne na mang chuak turin min du chu rema chuan ni ti hi zanin kan shat no na poimo em ani chu tiang chuanin helai hi kan han soi zau chun zom le anga isona zirti te anu chia thamwana satli ani lava ama thamwana khovelin apek ang nilo thamwana tak ani ni ti hi he chanchin thazia khun lai hi Israel te rom la ram thunei na hnuai anom hun lai ni a kaisar augusta bc somni pasari tang edi som pali a khami alala chin kum zani som nga chung kha rom la ram hun rang ka chak e golden age anti angkha e ni in soi thina nia a chan po sipai chak na manga helte antuk dola chutiang chuan tol chung in do na te kha atopani romlal ram chunga ralmwana a thena wang khanin khang hun lai kha pex romana te pontini chu rom rem na le mwan na ti te ponan vu a amar chu kharal mwan na khasipai tharum rin chana lo om barlui ral mwan na mitam takin e chutiang chuanin kharal mwan na khanin e zudat nam tan phei chuanin anral muang tak lawani ti kha kan shat tela poimo chu la le swa hianin hrachiangin heti hun laya rom rem na le mwan hi e hlau turani ti hialin ta sita sa phei chuanin ale khabu anal sa hianin aziaka chutel chon pex romana hi vias romana ti te po in rom thil ti theina ni ti hialin alo ziaka chutiang bok chuanin kumzabi khatna lai vela thuziak tu epic te ta sapo hianin hei hi ram tina rom sarkar chuan huat a hlo thu te po kha ale khabu ziaka te alo tar langani a chuwang chuanin a chungrin lama khan muang lo pon lama muang hmel dawin omma se e kha rom hun lai e hemi golden arang ka chak hun e anti khanima sengin e alo ral muang lawani chu chumi den chen chuanin lali swan khovelin khatiang apek ang ani lawani ti kha aron soini he kan khowela po he Mizo ter ngei te po kha sang ka zuwa somruk paruk malama ka chon indo kan lani kan Mizo ram ngei po hi indo reng he kan ram Mizo ram ngei po hi poiral hlawa tlan chia kan pi pu te kharon thang tla zel ani ni chutiang chuanin sang ka zuwa somruk paruk thleng somriat le paruk thleng kha kan ram po ram buai indo ram kan lani ni kha chu ni tuna hianin ralmuang angin hei kan han omna chu maro chu hei hi mo amwang tak lo ni tro twal that nupa inti hlumte chutia ang thina tam tak chuanin minla deng reng mai ni tiro kan hun tonga po hianin chu khovel a pek thei thamwane chu thamwane fam kim ani lo zia hi achiang em mai ni ti chuan I suwa hi pathian thu ti sa lo chang lungai na le mang an lo tuar to ni a anri rusiat puina zirtir te chu a thamwana mang ang lo turina shilani ti hi zanina kan zir lai hian aron tar lang le a ma khana kalbo tur thu le an hne na lo kal tur thu te lo shil to ama an mangai chon pa chu ama airo pui zo ka vaina hne na akal tur kha alom zok turan ne ti kha alo shil to boka a hun alo thlen to vaina zirtir te hne na thutam takasoi to don lawani khovel lal alo kal don sia ani chuan keima eng ma renga nei lawati ni setana hian I suwa pathian an chanvo pakhat ma anei to lawani ti hilali son ron soinon leni zuda is korota kha pathian do da tu khovel lal man ro pakhat ani ni ti kha helaya hianin Reverend Dr. P.R. Huakachan ron soi zawna hianin azirti te pindan chungnunga thamwan tura iswa ommek lai point khovel lal hian abei rengani tin asoi he hia chutiang chuanin iswa chunga ti thei tak anei lawani ti kha helaya hianin pathian rem ti na china lo chon setana hi ache tak lawani ti hi helain kan shat non apoimo hle mai ole ti chuanin heng thua sei zo hian iswan thoro hetata hi chuakang u ti khanin asoya hei hianin athu soi zong te zan ria hunung an til truma soyani ati chiang ni ti hi scholar te poina an soi zawna ani ti kha kan shat te la thome ole ti chuanin kan soi tak ang khanin
he kan zirlai atang hianin Lal Isua ina hun nunga ro chun tura min pek chu thamwan na ani avahan hlute lul em Khawvelina apek ang nilaw thamwan na min pek atiamani zirtirten Isua an hmangai lo ti na ni lawa athitur an ui kha hmangai omzia tak siani se an ui lo turani ti kha changsom ni pariata hianin kan puchun zoma chu Lal Isua in akala kha kan hmu ta kan khan ka kalbo don in hena kalau kal liang ka ti zia chau kha in sheto nangnin mi hmangai ni ula pa hena ka kal don wa in lom turani pa chu ke mai na ro pui zok mo he Khawvela chel hlen reng chi ni lo akal na tur kha a ro pui lut tu kani chuwang chuanin kha Lal Isua ni tlai chang som ni pariata hian aron sei chu ani ti chuanin kan soi tak ang khanin he chang som ni pariat hianin Isua chuan akal bo dan turte a hnuwa wana hruai ho tura lokal le dan turte a shil to ama an hmai ani chuanin chuwang chuan an lom tur ani an phak ang to chuan an hmai tak me mai zerte te pon ma se ani na hlut dan kha an mani machine na khanin an la shethiam pum hlum lawani chuwang chuanin an hmai ne chu an satur angin an salawani ti in helaya hianin William McDonald chuan ron soi zawna chuanin pa hena ka kal don vawiin in lom turani ti a soi kha he chang hianin Isuan pa Pathianni na anin pum khatna chung chang alo zirtir to zong te kha hei hi helaya hianin Isuan he Khawvela omlai khanin huat le zon ani ni ti te zirlai musalama te kan hmu ti du dale ani mihring te chuan an soi chhia an deu so chilan chhaka athil siam te kuta train hle so na rap thak tak tuara chutiang chuanin pa Pathian chuan mihring te hne na train chutiang a chal tlai taka soi sakha tuar velova wana misual te sual na atanga hlat taka uma Lal Isua wana alet le huna chuanin in hle so na thei lo na huna tonga chuwang chuan Isuan pa hne na akal tur tho soi hianin zirtir te chu an lom turani a chan chu heta hian pa chu ama aina ro pui zok wangani pa chu Pathian angin aro pui zok lova ma se aro pui zok na chan chu mihring angin nun rong taka soi sak turin Khawvela alo kal velova Pathian na zarah kan soi don chuanin fapa le pa chu anin thuka ma se Isuan he Khawvela mihring te anga hmun hnuai hnung alo chel ti kan ngai to chuanin chuta chuan pa Pathian chu ama aina ro pui zok ani ti kan hri theya adin hmun aro pui zoka mi ni na ni lovin ti in helaya hianin pa le fapa chung cha hi William McDonald chuanin aron soi zaw bok ani ti kha kan shia ta thome ole ti chuanin zirtir ten Isua an hmai lo ti na ni lawa athitur an ui kha hmai omzia tak siani se an ui lo turani an lom zok turani Isua pa hne akal don vawiin Isua chu lom pui zok turani pa chu aro pui zok vawiin pa le fapa chu ro pui zok anom chuang lo na Isua chu ti sa lo chung kha chuanin ama pa thil ti theina zaw zok an dong dona chuwang chuan ani po kha an lom turani ti kha he chang hian aron ta nan chuni ole ti chuanin changsom ni pakwa kan hmang khanin zirtir thabar takte chu ama ma sial lovin angai to emani ti kan hmuni chumi wang chuanin Lal Isua chuanin khang hun local tura thil thleng tur te kha asya tirani lungni lo le beidong le hlawa an omlawa an rin zok na turin he changsom ni pakwa tuna alo thlen man ka shil to chau hi alo thlen huna in rin nan tin alo soini ti chuan changsom thuma in hne na thu ka soile to manglawang Khawvel alo kal don sia ti ti chuan pa in thumi pek ang zelin thil ka ti hi Khawvelin an sha na turani hi ti kha aron soi chunzom ani zit chu tiang chuan Lal Isua chuan phatsan ani hun tur chu a hnai to ama mi te hna athu soi hun anga to lawani ti hriani sitana chu a hnai to ma se Lal Isua chuan hmel ma pain ama swal pol hlo kai eng ma mudon lawani ti hriani sitana thlem na thalo tak te chan na tur Lal Isua Krista eng ma om lawani chu Isua chau ni lo midang tu po sitana na ama eng ma mulo ti a soi hianin chu he
lai lali son aron soi hi William McDonald chuanin setana thlemna thalo tak tak te chana tur Krista engma omlovani Isua chau ni lo midang 2 point setanan ama engma amulo tia soi chuan thil a thlak takani ang tiin helai chang som thumna hi aron soi zawa tuna kan soi tak ang khanin Khawvel lal chu setana ti na nia atuar na chu athleng don hnai ta atuar na Isua le setana anin be na ngai the ni tin reverend zaide ma chuan ron soi boka zuda iskaro ta khanin mantir tumin sipai te ne na puithiam lal tele temple sipai te ne na te khatya khan anwa in trukho mek vel hun ni om takani chu setana ako chunga lu to wang khanin zuda kha Khawvel lal anga soi thei ani ti te po in hei scholar than khat chuan an soya maro chu hi setana anga pom zo kania Khawvel lal ti hi te chuanin lali son keima engma renga nei lo ti hei hi soizauna chini in kan han nei thawanga thamna ladu mi le pedu mi chuanin in pum khatna nun in trom kha an nei ni ti in hei hi reven zaide ma chonron soi zawa Krista le setana chuan in trom kha an nei velo thungani Krista chu adu zong ang ti tir theina reng kha setana na nei lawa Isua tuar na po kha setana tuar tira ni lawa ama Isua na du thanna wanga tuar ni setana thua wanga man tira ti hlum kha ang khop mai ni maro chu Isua tuar na kan hwa hianin setana hianin thu tlem te po anei lawani ti hialin hei hi reven zaide ma chonron sei zawa zuda chu a manrua chawani Isua tuar chan chu pa a mai wangani adu zong ang atop thleina ti zoka pa du zong chu a mai na vor top thlenga Khawvel mu turati lan hiani chu Isua na ma du thlanna liawin aron ti pui tling dona Isua hian amadu thu liawati anile pa a mai wanga ti ani min asya chuanin mi zong ke ma hena ka hi pangtia zona bun so bani chang som thum pahnia alo soi kha aron tilang chiang don ani ti chuan he chang som ni pakua kan hwang hianin Lal Isua thu soi zong te tu na kan hwang hianin azir ti te lena he a hun nung chung chang hi aron soi chun zomani ti kan hmuwa reilote man kaninga khenbe kaning ma se hlau su reilote mi muliang ke po cross ka thidona ma se ka thla muang sin ka thole anga pa ne na ka chodona ro puina in min huwa ka chutiang chon thamuang ro kalau kir le thwai dona reilote setana he Khawvel lal he local dona setana hian ke ma hian sual soi tu reng shelawa pa in mitira adwang thapina na thotur min pek po ka ti ni ti in the layman New Testament lam chuanin he Lal Isua tongkam aron soi zaw na hi anei ani ti kha kan soibel ni se ole ti chuanin setana he Khawvel lal hi chutiang chuanin akal tlang theina aron kal tlanga chu zuda iskrota kal tlangin tu na hian ma an la me kani ti khalali sonaron soi chu ni ti chuan chu tuarna le thina chu Isuan pa a mai na te Pathian thuang zelin Isuan engkima thoka tuar ni ti Khawvel na shatnan cross thina chu Isuan thangta ni ti kha kan hu Getsemani huan lampanin hautelen an chuang don ani Isua in pek na hi zanina hianin ring tu tan apoimo zia hi zanina kan zirhona hianin min hriat non tirle ani te chuan tuna kan soita kan khanin zanina kan zirhona hianin Khawvelin apek ang nilo thamwan na tak apek tur min ron hriat tira Khawvel ngam tu Isua pek thamwan nei ke ni tan po thamwan na dik tak ani mi tu poina thupek te azom chuanin kumkhua anen om turin thamwan tu Isuan pek atiamani tharau chon engkim min zirtir dona zirtir te azirtir ang cha khanin Isua thu soite po hun taka kan nun pui theina turin min hria chhuah tir dona ni chu Lal Isua thu soi Lal Isua thu tiamani he Khawvel mun ral tria hian nang le ke hi om maila thamwan tu tharau thianin min pe chu tharau thianin chuanin min ti chakin mun hloma po thamwan na
min pe thina ni hebrai bung li chang som panga pui thiam lal per kan chak lo na te min shat pui thei lo nei kan ni si lo ke ma ni anga kong tin reng a thlem na tok to swal ero chu swal lo nei kan ni zo kan ni ti a pola khana lo soi an khanin mang ang chin lungai chin kan ni ti hi min shat saka chutiang hun chola thleng don ani ti sha in Lal Isua hianin he thamwan na hi disciple tele ring tu te a thuro chia min pe ni ti hi thuro chia ro pui tak zanin an kan changani ole ti chuanin he thoro u heta ta hi chua kang uti kha tuna kan mong khan chang som thum pakhata hianin pindan chungnunga kha Lal Isua thu soi kha alani zel ani gesemani huan lam an panta emni ti kha angai tua theya maro chu bung som panga le som paruk le som pasari te kan en chuanin gesemani huan konga konglaka asoi alo ngai don ni te pana langani chu ni theina langlava chu wang chon bung som riat lam kan chiar chuanin chung thu chu soi zoina zirti te nen an chuaka kidron lui kor an kana ni ti kha kan hu chu wang chuanin he bung som pari chang som thum pakhata hianin pindan chungnung an chwa san chia lo taksa tak tak chon an la chwa san lawa chwa san re lo te an chwa san to don ani ti asoina zel anga khanin lo ngai tai la fia zo ko me ti chuanin bung som pathum som pali som panga som ruk som pasari zong hi zan ria hnungan eina pindan chungnunga Lal Isua tong kam vek ania ti chuanin kan soi tom khanin bung som pali he chang som thum pakhata hianin kan soi tak an khanin Lal Isua hianin bung som panga kan zir chhaule tura grape tree tak ani thu kha aron soi chun zom le don ani chu chuan Lal Isua hi a thutna ta thoa pon lam panakal khachu an la ni chi alo mela thora u tia eta aron tong kam hi helai hi Bible study kan ni na zona han soi zau chun zom le ila lelin hemi hi agrik tonga chuanin agaires the agomen enteu ten ti ani ti in sap tonga chuanin asap tong lama aron soi zau na tepo chu Mizo tong chuanin bestir yourselves let us encounter the enemy ti turani ti in the layman New Testament chon ron soi zawa chu in tipur in puan ven soi chim ula mel ma pa hi idawang u ti na angkha ani ti na ni chu taksa tak wa thawa kal chhuat kha alani lawa an thilung in pe na lam Khawvel lal local tur asoi kha chu in ral ringa lodo tura azir tirte afuina ni ti in International Bible Commentary chuanin hei hi aron tar lang bukani ti kha kanan soi zaw na ni bokse ole tuna kan soi tak atang khanin he zanina kan zirlai atang hianin zirlai poimo tak he chang hi kan soi tak ang khan Lal Isua phatsan ani huntur asha chiang a hnai to chuwang chon cross a khanin ke ma du than na nge in ka kal dona hei hi ka ta na pa du zong ani chuan ka pa ka mai zia Khawvel ashilanga chuwang chuanin dodal na eng ma siam na din ka kal don ni ti in he thu hianin Lal Isua zirtir te chu thawa amane na kal turin ashon shiat tir non le ni ti kha kan hmoni ole zanina kan zirlai atang hian kan soi to zong ang khanin Lal Isua ina nu le pa te Khawvel te pon an hun dunga thuro chia an pe an tu chuan te an thla kal ze tu ta na thuro chia an hlan thinang hianin Lal Isua po hian ama ring tu ta thuro chia ro pui tak min pe chu thamwan na ani ni ti zanina kan zirlai hian min hriat non tira chu tiang chuanin chu thamwan na chu Khawvel ina apek ang ni lo Khawvela ti boral the mai ang ni lo ani ni ti zanina min ron hriat non tir li chu tiang chuanin Lal Isua thupek te zom poimo zia te zanina min hriat non tir li chu tiang chuanin
tharau chuan engkim min zir tir dawn ani ti te zanina kan zir lai hian miron hriat non tir le a Yesua thu soi te pawh kan mamo hun taka chu miron zir tirin miron hriat non tir le dawn ani min hriat fiat tir dawn ani ti tharau thianin hna thaw dan tur miron ko hmu bawk ani a chutiang chuanin he mang an na hmun ral trit na hmuna te hun har sa le hun khir kan ton huna he tharau thianin poimo na le thlamuan tu ani na pu fiat tur kan ni na te zanina kan zir lai hian min hriat tir ani ti hria in zanina hianin ngai thatu zong hnena thlamuan na thar pale fa pale tharau thiang hlim pingin in hnena lo thleng theu ro se amen.